حکومت ترکیه بو 6 مهن دستپیکا سال 2026 10 صدی بو 6 مهن دنجی 6 صدی و که رژه از ذکرنا موچیان پیش نیاز خوردستی سندیکایان کر. لی سندیکایان رژه این که حکومت پیش نیاز کرنا رد کرنو جبو روژه که دفج کاربردان و لگلک باجاران جی میتینگ و مش و چالاکی جدا جدا هاتنا انجام دان. taleplerini aldık ve topladığımız ما وەکە سندیکا داخوازن کەتکاران کۆمکردن و مە ئەو داخواز ڕادەستی وەزارەتە کار کردن لێ وەزارەتە کار وەکە و کۆنفەدەراسیۆنن دنجی دبێژن بتەمامی بۆ کەتکاران هەژاریە ماقول دبینە دەخوازن کەتکار هەردەم برچی و هەژار بمینن ئەم vەیەکێ قبول ناکەن گرەڤا مەژی وەکە هەشاریەکەیە bir uyarı greviyle yanıt veriyoruz. سندیکای فرمانبر و فرمانبرین خانه‌نشین دخوازن موچه سال 2026 88 جسدی یا سال 2027 جی 46 جسدی به زیاده کرن او جی دمکه ده کل ترکیه موچه هری کمی فرمانبر کی در دوره 44000 لیره آنه و هیلا هجاری جی 89000 لیره نه. ام ایرو لکارکر و کتکار لهاتن beri bakanlığı uyuşzanı analı toplu sözleşme berdavamdaki ve hükümeti zam-ı sefaleti derxisti berime emjvaya kabul nakin emiro hatın cevhen me iro grev biryari grev sendiği. Talepleriniz nedir? Büyük şehirde yaşıyoruz. Em li bajarên mezin dijîn. Kiriyên me 45 ji sedî tê zêde kirin. Lê rêjeya ku hikûmet dide me gelekî kêm e. Em nikarin li markêtan pîwîstiyên xwe dabîn bikin. Îsal 1 kîloya gêlasan 305 lêre bû. Em dibêjin bila mûçeyekî bidin me ku têra jiyana me bike. Bu teklif kamu çalışanlarına açlığa yok. Pêşniyara hikûmetê fermanbera neçar dike ku jiyaneke di nav hejarî û birçîbûnê de bijîn. Em li benda pêşniyarekê ne ku fermanber bikaribin jiyaneke baş pê bijîn. Em îro jî ji bo vê daxwazê kom bûne. Em ji bo 6 mehên destpêkê ji sedî 25 bo 6 mehên din jî ji sedî 15 û ferqa helawsanê dixwazin. Bekliyoruz. لی ترکیه به گشتی در دوره 4 میلیون فرمانبر و 2 میلیون و 500 هزار فرمانبر خانه‌نشین بوی هنه دانستاندن حکومت و سندیکایان حتی داویا و مهده بردوام بنو اگر لاف کرن چونه بجی داوی بریار دشانده که نابنکار که شانده دادورانته بناف کرن بده. و که هر سال ای سال جی دنابرا فرمانبر و فرمانبر خانه‌نشین و حکومت ده لسر رژه زده کرنا موچه ناکوکی هنه فرمانبر و فرمانبر خانه‌نشین داخواز جی حکومت دکن کو دما رژه تی دیار کرن قنبه رژه حلاوسان و شرط و مرجن جیان جی لپیش چاوان بگرتن. شوکت هرکی رودا انقره.